Nagabenta ke kubor paman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kaseng samla mau bidong Sawes Kasil District Dangshen kalar ya kalengku snem keba arpusan lane ka Silver Jubilee. Hakatay kasngi UMLA jungka mau kerwat konstituensi uba renik ton lingdo tungkar ulalong u kongsan bat penhap perda ya kani ke jingrakhe dap arpusan snem jungka. Hakatay kasngi layat don langru uba komandar Sangpliang ubadai presiden jungka Hilfama Union bat kumjuru de u presiden jungka sengkin nongsna film kameklia film meka association me filma. Dona kalian kibahaying yung hawan don box yang diar ladadon subahawan sim sebelah lek dok sebelah kat dok kibahaying ibahaban don box yang diar subah cuman sim nomor bakila kat dok kebalai kinsai box nong sit kinsai box Master Lebanon kami Teran Singh Umat Borlang Badan Dor Kibahayeng Likun Badan Dor Kibahayeng Sebawan Sim Nang Tau Riwasinong Ya Menteri Ibajiyat Menteri Badan Berom Negeri Isnong Ibadutan Idan Rubatni Parlok Pe Jongi Komandan Sempleng Ibangi Juya Koilang Nagapor Sapor Ila Soju Ila Sojan Kata Idan kini ki Samlarang Ba Kantong Kakenes Jun Kolong Samlarang Ba Jokere Kedong Kere Kain Jongi Sene Idan kini Gui Kiri Orang Ba Jokere Isnong Ibalai pelakor di renang bagi ikon sama kilang kerjam keberim jang kesel sama senang baru koi ilong kami juga senang mau bidang isamla kibalai lekai baru kibalai lekai haka kue jelakai hamtame kena boleh kue dalam balik ini ber kue kibalai bersengul bakar kor di pesawat ngawandra bangai kejin kumai Silver Jubilee Basok bakman ya pi baro ikon samla juga senang hangnya mau bilang. Kajing rakhe itu pi kerja Silver Jubilee. Kau kanong kajing keman kementerian pi ikon samla hak kebal pelakar mau banseng. Yang kerja sen samla senang house nam arhaja hak kebal pelakar jok mentah arbusan telingisnan. Ngai kajing kerja kini ya pi kisen samla senang mau bilang. Hakabal pinala banyak dan nesakpak. Nalor pinala banyak jadi arbusan telikisna. Bintang yang dan nesakmak. Yang kini kikosnam kita dalam sakpak. Apun terdak income kon samlah. Kibaran ketingkit klik. Na kabenta ban permahai kesenong yang tahu. Ban permah yang keimlang kesalahan. Kesenong mau bilang. Perkara kalau bertanya jadi samsenong. Kita lebih ya pergi samlah mau bilang. Kibadai kowe nek senong perkamhe agri sandri senong sini ya kabal punya pelong iluksa ko bah ya kisamla agri senong ya kisamla agri kadong war samsung sini bat kumjuro insyaallah kawri kerjaan berdeu hakabangi ko berdeu ya kan uksa bah yang tinggi sama
Mulai sebenarnya ingin dalam balayan yang kedua nga banhot kepat banyawer nga bandon rekat banpi resi. Mulai sebenarnya kasolobok akan banyoi balayan rekat banpi akan dengan jubili banyoi api disamla generation. Oh, kirawan kerja sama seperti banyak keren sampai bilang kamu dari kemarin. Akan banyak keren mau keruat ngalah keli yakin angka ni lah banlet. Ngasih kebangun dan dikasih banlet ke bantre nanti dari kemarin. Andre nang lapoy hangne nang antai. Ngalah yoi kejidon kam. Perkata kalau ngila ide bahkan dari kemarin on ham berbahaya dari kemarin. Batloda nongelam kia muncul. Nga idon kam bangin penker jarnar dari kemarin. Baham luna kejimat karbon saya. Kata kamu yoi, dari sebenarnya lebih menjur dia katanya setembuk kasih. Laku dok punya banker jarnar no ya kene kamaran kang masuk hakajing baham luna kali karbon syariat setai seklau aku pilih kai kemaran. Dengan tepat dalam mau yang kini benai beruan ya kebagi siok perlung kasih. Nah kamu tak banyak pensenai kemaran. Saya sempat ay kulay kasyong bar ko ay kampani menteri. Iskaw rambak banyak babi kasyong ha mau bilang hilayo ya menteri ubadang samla ha. Ubadang deh kapor samla. Banglong kupunong yalam ni ikon samla. Andre pila ibet berkit ini kam. Kum unong yalam kasyong bar ko ay kum menteri ya ibadukan. Dari perok ubang nilai iko nilai haus lamba atau nilai ya trelang bon kam akaban kertiu ya ka imlang salang dengan dong kathan bagi itulah ikawai kisipia tu ikalong ma abadan kan no kam kam paiba imju aili yang ni kinang berkhmat imju pensuk ni kinang berkhmat re iyai perkemau na kapor la kalong kawai de berkene kasrok la kalong kawai de berumbam komde kane kasurok rong kebalong mentah. Baru kan di way. Nah kita dalam kita lah perkenal dengan bonset. Kan hadok kan perlong yang apa kan hak pada pelupor. Balik buat yung engineer sedelhi. Hakapor hakapa kilap hak dengan proposal. Kamar kadon kajinuna kita katakan technical defect hakajin hak dengan proposal. Karipor hakapa kadon mensua. Kila air report baik kali kasurok al serong al mensua. Kadon kajinnya kebakrau. Hakaban bueno kata karipot ringala kerpat personally engineer dari hakaba hadin hakaba kilai persan pandai kilat ilti bang wen bang korek kata karipot batlala biang bang ai sanction ni kene kasurong balik ke bakalong kumne ke bakalong mentah dan kaji kersan lang ke state government hakaba kilai persan dengan boden matriya kene kasurong isukman banyak iba mentah ikali maruti kebangin kue perkat benda-benda pun maruti kan Dengan iki maruti mai hakere kadong kathan jongti hak babon ba gile thik maruti kang suwan kare ka sokrong isukman ni kini trelang yo pikir apa snong yo pikir palba snong athau wala don hane hatai ko bilas ko duk iki jaka hak kini tre yang kini isna kan rok bagi isna kinala berpenyel tai dari trelang berperlong kumel ko ta dan menin inayawan patbado balai pej sekini ka sus ka hakapan isau tho ba hi kasyong mau bidang berkasyong manat kadon mesti kajinga kajing bom wanti kena ka ngilalay wat ikadaw pag ngilalap ikadaw balay bakare ka kam datut hasane hindayo ka pahu kumbayo kapenan selang kumbayo kapenan nang kumbayo kene ka lumoba te hindai hakane ka mau bidang bat ka manat niyok kumta dai kita ka ngilalay wat ikadaw ngilalap ikadaw benin hi rekan ber engineer ngila rai man persna bala kumno hinya yok ka mar bilang ke bak banyak ka sos krabe tisus tidak banyak man ka siya tradisional kata kali ke ya persang jongi meden hak jing let ke inspection man pendek ya ke jing mombiang maha yong ka line yung pipeline ikbe nanti maha kini ki berai baruan dem sayo ka o pahu hak bayok lan ke tradisional barlok kamar kata ke jing trelang ka banyak na pi ki pipe napi ki kon samla pan napi ki nong yalam ki shong ki thau ngin yai la ban chakri khamhai ke ka dong ka thai dak apsan snem katahi kalong bakongsan banya do bentalang banya lek menang napi kum da seng samla badane skam ka shong hi borokoi mangi shong kendong sing kadon program dari seng samla ane dari mo palang ane dari kano kanoro ngiju ya yalum yarang lang
agaju banyak kemen. Kalau for Christmas kenal mo tadi Christmas lo ni ini kan lo. Yang mentah gajing dapat sensinya mengenai skamba. Baru kue kesenang ia lunang. Patene hi kapipawi kata gajingnya teli jong kesenang hi baru kue. Ya nak yang jungahi nak benta kaseng sama. Itbok kinyang ipi kum kaseng sama. Pinang ye trei ye kikam hapo senang hapo tau. Dengan skamba kum kaseng sama piron ke benta ke patrau. Na ke benta ban kentiwi ke sama la kalong pendek we war ba le tam sini setai. Dikata pim lalai teh rei lengba ke jingdon juga seng sama. Le se haban seneng ban krawi ke bagum kita. Mendai e bani syok ya dat mo. Mata don kum kita bani seneng krau. Ai seneng atau bani imha imiat. Dikata hi ketika ka kamram jung pikum kaseng sama. Bani skam pidon nakajong ke benta papin no yang senyang nang mentakan ke syong katau bani tibok kiruyang ipi pinang la ya kaban no senyang nak benta kikam hagabri pat ke syong katau ya namenta kiwi kikam nganom kran hangne mar yo lase mapir pilei yana kumba komandar ta ile ya slow mo kita kikam kicing konkret kini kita kata kamdei kapo begini keren ni kata tinggi yawan nang namenta ketika kam jong pi kum kaseng sama ikiwi kikam nin senang ya keren hatin se piwa ban kinya ki ai ka vision ga jong pi ki ai kicing i ba komandar kumno piwa ban kitiwi kinong rap kumno pi kitiwi ni sama kumno pi kitiwi ni kihat ki baret ka pule ka puti kumno don kam ya kicing don kam ni sinong katau ya menta i syai kita terim tanginya kemenlang ba kaseng sama kada kentu ye pi kum ki long kumi irangba di sama beli trelang ba kaseng sama Bani lekmen hakabakum kani kasni dengan neskam kawairu ketuya pikun kesyong katau pindon gejingnya telilang kawai pi hakikam kijam pindon pun kikam kibadi menteri syong katau dalam nadan gejingnya teli kemudian syong katau kini sibun kiri hura waktu itu kalau member kini mana syong maka pindon gejingnya teli kum kanuk sale saya pikwa ban pan skim lo bar ni kum memele kang nama aku miat bet keceka pindon jingnya teli wai bisni wai ketai itu no gijing mentoy dengan bang tang long kam tam yi kiskim mo kiskim sota la kidai kino tiba lese tiba he lese umle umla naitan dari kiskim sota tiba lese gila long kino kiskim la long tourism la long di surok la long di school la kasino ka tau ka miaron gijing itli ke yawet ke yawa ke bisni hai ini yo kikam penroy ka daw tentu ipi kun kasino ka tau bagi don gijing itli nang ba haka imang salang hingidon kami kata pi haka imang salang do menai mentai do balong ko pertai ro wat kibriu kijong ublai ro kidi kinong sensyar ka juga par kidi kinong sensyar ha mentarong idon kamang kan laglong rangwa syong seng sama seng kami bania pentha peniat ya kesnong katau desa sizin ke bok riang ka seng sama antam ye kinong kikam bakin yo ya kataka jing syempang antuniat ya kekam juga seng sama jing start tidak balik pulih dari jing syempang kini ke bau belai wai ya ai bau belai unai pi jing syempang pinangla berpunya jikam kijam juga seng sama nak kapor syakapor sa sizin ku belai sibun ku belai sijaru